زدست یونبوش خوبش بودست میخیزه خشش نمیتا تورات کنه این خیلی بگه اینه در مذهب امام خود تورات نمیشکنه که میخونه باشه این دیگه عمل به شریعت نیست عمل به همون متعمیق شد به هوای نفس شد یا بلیش خونو باید در مذهب حنفی باید که برای تورات توزر کنی خشش نه این در مذهب امام شافعی میگه خون تورات نمیشکنه میخونه اینطوری جهالت بشود گمراهی بشود منطقه خراسان ایران هندوانی در بلخ این مردکون در همون عصر زمان کسی خطی یا گپ زده نمیتونست همین را سفته کردن بین فرض بین واجب فرقش گفتن علتش چیه حقیقتا همون خیلی یک عملا یک چیه نه که ای نظری نظریه بگیری ای فرض تو واجب خیلی فرقه کسی واجب را انکار کنه حکم به کفرش نمیکنن هیچ نمیگن بعضی آدم هست که واجب سنت هم گفته است یا حتی همین بیتری واجب سنت گفته یا لیکن فرض که اتفاقی کسی اگر این کارش کنه یا بگه که این فرض نیست که کفر میشه سنت یکم مستحبش بگه پس بدست کو فرق در عقیده بدست کو اگر چندی در عمل حکم هر دش یک فرض هم ترک کردی قضا واجب میشه واجب هم ترک کردی قضا واجب میشه این نوزکی و موشکافی ها در همه اصول فقه ایتا میخ چپرک تخ چپرک نمیشه اما مثلا علمای اربعه از امام اعظم ابو حنیفه را میره روایت کرده ای شافعی را روایت کرده میگه قول ثواب یحتمل الخطا و قول غیر الخطا یحتمل الصواب گپی من درستش میشمارم نه که امکان داره که من خطا کنم میگه در صورتی که قول غیر من سپر میگه خطا ای نزدی من نه که امکان داره که او درست بوده چرا میگن چهار مذهب حقن منوش میای چهار مذهب حق منوش نیست که یا مسئله را یا مذهب گیرم یا مسئله را رو را سیاه کنم همه را جزیر کنم نه هر مذهب حقی به همون اصولش حقی به همون تشریعش حقی به همون ادلهش حقی یک آدم به درجه تحقیق رسید اگر به شرط همین فرقی بین همین را بدونه از اصول آگاه باشه حق داره که از یک مذهب به مذهب دیگه بگذره اینا مثلا دید که مذهب امام شافعی در نظرش میتونه که این مدلل‌تره دلیلی بیشتر داره میتونه که مذهب امام شافعی را قبول کنه در تاریخ همین کارو شده بله اینا مثلا همین سلطان محمود غزنوی حنفی مذهب پدرش سبکتگین حنفی مذهب باش البتگین حنفی مذهب نگه محقق و طالب کلام بود در همین عصر سلطان محمود حقیقتا علمای مذهب شافعی بسیار با اوج ترقیات رسیدنده بسیار با قوت شده بودند امام الحرمین ولی بعد همون نتیجهش در همین سیمای غزالی پیدا شد همین امام غزالی بعد بیانگوی همین مذهب شد گرفت تحقیق کرد مذهب امام شافعی درگذشت در عصر این زمان بعدی بخاری و مسلم همیو بگیم راویای اتباع تابعین یک عالم بود با نام ابو جعفر طحاوی این مرد تمام خانواده‌اش همش پیروای شافعی هستند تقوی شاگرد نمره یک شافعی است موزی میگن کتابای یعنی مختصری مذهب شافعی همش همون نوشته پدر و مادرش مریدای شاگردای شافعی لیکن این مرد دید که اصول حنفی موافق‌تر است اصول حنفی کار سبک‌تر میکنه این مرد حنفی شد در مذهب ما مجتهد در مذهب نه که هر کسی که به حد تحقیق نرسیده حق این کار کردن نداره دعوا کردن هم نمیتونه چی خیلی میکنه یک زمانی در دوره المنصور خلیفه دیگه عباسی همین المنصور خودش امام مالک دوست می‌داشت پیرو امام مالک بود تمام خانواده‌اش در مذهب امام مالک بودن همون شب روزا امام مالک موطأش نوشته است الموطأ گفت که همین قرآن و الموطأ بسیار بنویسه کاتبا را بگید بنویسن نسخه برداری کنن دیگر تمام کتاب من یگان کتاب رخصت دادید یگان چیز دیگه نمونه در تمام خلافت فقط به قرآن عمل کردن کتاب الموطأ امام مالک امام مالک پیشش اومد گفت لا تفعل یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین کار نکن فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكان عند كلهم علم این صحابه پیغمبر بعد وفات حضرت در شهرها 5 شدند بعضیش مصر رفت بعضیش شام دبد
баъзеш дар ироқ буд, баъзеш дар хӯросон буд, баъзеш дар ҳиҷоз буд. ҳар кадомаш аз пайғамбар илм гирифтагиай. ҳамо илма ба мардум расондан, мардум ҳамо ривоятҳоро қабул кардагиай. ту фитна медозӣ, ин кора накардо. ин фиқҳи ман гуфт фақат фиқҳи маданияй. ҳақиқатан фиқҳи мадина ҳамин такияш истинодаш бештар меравад ба абдуллоҳ ибни умар мерасад. ина фиқҳи ҳанафӣ, ин фиқҳи куфияй. ин фиқҳ мерава ҳамин далило меравад ба абдуллоҳ ибни масъуду ҳазрати алӣ мерасанд. ина фиқҳи имом шофиӣ фиқҳи маккияй. аслан дар мазҳаби имом шофиӣ ки ақидаи ҷадиду мақсад ақидаи нав дорад ва кӯҳна дорад. лекин ҳамин бо асос меравад ба абдуллоҳ ибни аббос мерасад. ҳама ю ҳамин мақсад дар пеши худ гап задагӣ нестад. барои ҳамин инсон бояд ки мазҳабшда тақлид кунад. вақте ки муҳаққиқ нестай ҳақ надорад ки хайна ин масъала ҷадабдаст ку ҳамиҷа мегирам. ин камоли беақлияй. ин дигар ба шариат амал кардан не, ба ҳавои нафс амал кардан мешавад. тасаввур кунед ки задаст ёнбош ховуш бурдаст мехеза хушиш намета торат куна. ин хай бига ина дар мазҳаби мумолик хоб тората намешкана ку мехонуш. ин дигар амал ба шариат нестай, амал ба ҳамун мутаамиқи шай, ба ҳавои нафс шай. ё буниш хун омад. дар мазҳаби ҳанафӣ бояд ки барои торати тоза кунӣ хушиш на. ин дар мазҳаби имом шофиӣ мега хун тората намешкана мехонум. ин тариқ ҷаҳолат мешавад, гумроҳӣ мешавад. ҳамин худо раҳмат кунад муҳаммад иқбола. ин одам хеле як одами пешрафта буд. дар асри 20 зиндагӣ мекард ва худо дар асри 21 мардум ҳам фарохии ҷаҳонбинӣ онро надоранд, хосатан дар дин. ин мардак файласуф буд, аслан буд спечиш фалсафаи ғарб буд. мактаба дар кембридж хондааст университета. аввача докторскиша дар мюнхен зашита кардагияд. ҳами қаб ҷаҳонбиниш васеъ буд. аслан ҳами оли шеъроша бибинед ибни абдулваҳоб ҳами қаб таърифа тавсифое мекунад. як гапое гуфтагия, як насим аз тарафи наҷд омаду фалон омад. аммо баъдҳо дид ки ҳамин сабаби фитнаҳо мешидааст. ҳамина душманои дин истифода мебурдиянд. ва ҳазрат бисёр сахт таъкид кардагияд. мега роҳи обо рав ки он ҷамъият аст. маънии тақлид забти уммат аст. иштиҳо дар сабту мегиред. ҳамун маънои тақлид чияй? дар як ҷо уммата забт кардан ки натали номаъқулӣ накунанд, гумроҳ нашаванд. як пайраҳай барои гум нашидан айра бояд баъд пайраҳа бирай. иҷтиҳодам дар замони инҳитод қавмро дар ҳам ҳаме печад бисод. дар ин аср замон имом мега касе даъвои иҷтиҳод мекунад мардума гумроҳ мекунад. з иҷтиҳоди олимони камназар иқтидо бар рафтагон маҳфузтар. аз ин олимои бадбахте ки ба хотири вазифаву мансаб шида диншона мефурӯшанд, мардума мефурӯшанд, хиёнат ба шариати дин мекунанд. иқтидо ба ҳамон бузургое ки пеш гузашта буданд хеле маҳфузтар аст. ақлат мегирад ки мардак ба хотири он ки мансаби қозигиро нагирад мушти шалоқа ба кала гирифт, ҳабса ба кала гирифт. ҳамина фикр мекунӣ ба худо мегӯӣ афсона бошад. дар баъзи сари мо намеғинҷад. дар ин замон суметан мардум черезбозӣ мекунанд, ин вазифаро бигиранд. ауро маҷбурш кардест ки биё қозӣ шав. ҳамин шалоқа ба кала гирифт, ҳар рӯз драш мезадан ҳамин ҳазрати имоми аъзам абу ҳанифара зиндонаш кардан, ахираламр дар ҳабс киштанашу ки ба кала нагирифт. оюро қиёс карда мешавад. фикрашон ресад ҳамаи бориктар, варъашон бо мустафо наздиктар. он мардако ҷосусу агентҳои ЦРУ набуданд, ай масъад набуданд. як тақвое доштанд, тарзи худо доштанд. ҳазрат ҳамин қадар таъкиде кардааст ки ба ҳамин бузургиву ба ҳамин вусъи андешаҳош барои ҳар чиро буҳна кардан дар кор нестад. мутаассифона ин ҳамин фитнаҳо дар худмо беҳад зиёд рафтаст. ман намедонам ин чӣ дардай. гумон мекунам ҳамин касое ки фитна кардестиянд имрӯз ё я марватакан истифодашон бурдестиянд. шояд барои ягон ғаразу ягон планои калонтар боша, не ки ба худо истифодашон кардестиянд. алҳамдулилло мо ҳанафӣ мазҳабе меган бархилофи мазҳаби ҳанафӣ гап мезананд, фатво метан, мардума гумроҳ мекунанд.